Ini jadi mama udah masak sayur bening. Ikan asin. Ikan asin. Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Ini kami udah siap-siap mau makan. Meja makan juga udah diberesin, tinggal dilap dikit. Terus kita geser dari dinding karena memang seperti ini selalu posisinya kalau Mama udah malas banget dan sudah lapar to the max. Nih, ini kakak Sam yang lap-lap. Pinter, makasih kakak. Ini jadi mama udah masak sayur bening. Cuma bayam aja. Bayam ini baby spinach ini ada dijual di supermarket biasa. Jadi ini sayur bening, cuma bayam sama jagung diperintilin gitu. Ini sih jagung yang udah jagung diperintilin memang ya, yang udah jadi apa namanya di box gitu. Dan teman makannya bakalan ada ini si keripik ikan asin, stok keripik ikan asinnya mama. Terus mama mau bikin sambal ulek gitu. Dan ngegeprek si ikan asin jambal roti ini di cobeknya seperti itu. Nasi juga udah dimasak. Ini abang tinggal jemput si Zoe sama Louis, terus kita makan deh. Kayaknya vlog kali ini bakalan singkat banget, gengs. Oke, gengs, jadi ini kan ini cobeknya mama. Ini si keripik ikan asin gimana? Hai. Enak kan? Enak Jadi kita banget. enak banget. Karena ini kan sambelnya udah diolah, jadi kita pertama-tama kita geprek si sambal ikan asin jambal roti ini. Masukin sambelnya. Udah ya, Aku kasih lihat kalian ya, gengs. Seperti yang kalian lihat, ini sambal cobek ikan asin. Tuh, ini pakai ikan asin jambal roti. Mantep nih, gengs. Kakak bagi-bagi piringnya, oke. Ini ya. Oke. Ikan asin ini juga kita masukin lagi ke kulkas. Enak si mama. Mama di mana? Mama sini. Oh, Pak. Terserah sih mau di mana aja. Warte. Segal. Keripik asin. Ada si cobek. Nein, Teller. Oke, makasih kakak. Iya. Satunya Ya, taruh dapur. Ya, taruh di dapur. Das Auspassen 6 Teller. Tuh, ini buat si abang. Wo hast du sie gehabt? Wo hast du sie gehabt? Taruh aja situ nang di atas kompor. Kompornya nggak nyala. Biar nasinya agak dingin dulu, soalnya sayur bayamnya pun juga sudah sudah hangat banget, panas gitu loh, baru mateng. Tuh mereka datang. Ini pasti si Louis ini. Nasi. Halo Sammy. Halo Mungil. Halo Sammy. Halo Beta. Beta, halo Beta. Duduk kakak, udah cuci tangannya. Mama, halo. Aua. Ini awa, Mama, aduh. klappe Messer, Mama. Loh, Nein, Kinder, das haben wir kein Messer. kok bisa kena pisau? Klappe Mama, Messer, Mama, Messer, Mama, Messer. Nickten Mama Messer. Gimana ceritanya sih? Kamu kena pisau? Pegang pisau aja enggak. Hände gewaschen. Oke. Hier. Hmm. Hey,
Hände waschen. Udah cuci tangan? Ich habe schon Hände gewaschen von der Das ist mein Becher. Di mana? Sobi? Di kindergarten? Mitte. Mitte? Kenapa? Der Schirm ist runtergefahren. Accident, aduh. Sudah cuci tangan? Weißt du, so hat der Tisch drauf also geputzt und den Teller ausgeteilt. Und so habt ihr es umgerührt hier. Und den Topf. Loh, kebalik ini Ui. porsinya. Tuh, Oder war das dick so? sekarang pakai ikan Nein, das war asin. so gelb so. Oh, celananya melorot. Mama, Iya, Butter. Ihr mischt mal erstmal. Hi. Halo, Aber Abfall Abang. schon. Papa, Franzi, Frau Franzi. Zumindest der einzige, die Schmarrn ist. Richard, Achtung. Du ist der einzige, die Tomato. Papa und ich sind der einzige, Iya, pedas. Ja. Pedas banget nih. Bedarf. Hast du schon? Franzi. Bisa sujurro. Super. Mhm. Selamat makan. Was makan? So, das ist Fischsalz, oder wie? Iya. Makanan kampung. Makanan kampung lagi. Oh. Cep. Oh ya, mama tiup, mama tiup. Oh, plester nanti. Ini tuh ikan asinnya udah mama goreng tuh ada 2 mingguan ya, apa lebih kali ya di dalam Tupperware. Awet cuy. Tumpah. Hmm. 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 Wah, pedas. Anderahan. Anderahan. Tangan satu lagi. Hmm. Sayang. Mhm. Na, das ist was. Sambalnya mengerikan. Alles Null. Was hast du? Lui tangan manis. Awas. Schau mir aber schwer. Tangannya Lui luka. Ja, solche. Tapi nggak makan tangan kiri lah, tangan Ein kanan. Messer wäre. Anderahan. Ich habe ein Messer. Ein Spitzenmesser. Oh. Das ist einfach nicht schön. Und ich kann das stechen. Sama-sama. Ja, ich auch. Also meine ist spitzer. Nur aufdecken, mit nur aufdecken. Aber es ist irgendwie bei. Habis bayamnya. Hmm. Wir sollen ja nicht Chili. Mhm. Ja, Feuersoße ist das nur. Sederhana tapi nikmat. Sayur bayam tinggal sayur bayam. Sayur bening tinggal cemplung-cemplung aja. Au. Hm? Papa, Papa. Entschuldigung. Sambalnya ngeri. Wow. Ikan asin. Maaf ya geng, si Lui tangan kiri karena jempol kanannya dia luka. Ikan asin. Ikan asin. Satu lagi. Yang mana ini? Mau? Ya. Hah, ambil. Enak Lui. Enak Zoe. Zoe. Ya. Enak Menta. Enak Menta. Enak banget. Enak Zoe. Enak banget. Locker. Nah itu sayur. Banget heißt super lecker. Tuh, pecinta sayur bening ini. Voll.
Terlempar. Ich weiß das einfach. Kali ini Mama beli bayamnya cuma Ich satu weiß box. das einfach. Und Dikit. das und da heißt es und das ist gesagt. Hmm? Ich weiß es selber. Apa? Banyak. Banyak bayamnya. Tuh. Oke? Aber bitte groß. Apanya yang gross? Groß. Blatt zu fast. Tuh. Daunnya pedas sekali jadinya. Lagi? Cukup. Kau lagi? Ja, okay. Lagi? Ja. Bukan balas. Ich bin satt, weil ich habe in den Kindergarten noch Kekse Was bist du satt? Warte mal nämlich. Cookies habe ich Super. gegessen im Kindergarten. Kalian makan cookies? Ja. Soalnya kenyang. Karena ini hari dimana mereka masak di sekolah. Seminggu sekali mereka masak di sekolah gitu, gengs. Lagi? Louis? Minta lagi? Zoe udah selesai? Oke. Lecker. Dia paling cepat ya, kabur dari meja. Enak tenang. Hamburan tuh makan. Habis. Habis. Kenyang. Full. Natürlich. Kenyang. Kenyang. Ah, kenyang. Und es ist knapp am Teller. Lagi. Kannst du nicht Hälfte runter? Habis lagi satu box ikan asin. Keripik. Ja. Mau sambal. Pedas banget ini. Dwi mau sambal. Mau? Nggak mau? Pedas? Nein. Enggak ya. Nur die ganz kleinen Stück. Mau cobain? Ganz Iya, klein. iya, iya, iya. Saya mau cobain sambal, geng. Was schon? Ich sagte klein. Iya. Saya makan sambal jambal roti. Sie ist schon direkt zufrieden. Hah? T-shirtnya Louis ikut makan. Louis t-shirt Ismit. Mama. Hmm. Mama will chicken. Mama will chicken. Mama will chicken. Iya. Papa will chicken. Ja. Iya. Kan sedikit. Mau pengen kopi nih, Mama KO banget. Kopi. Nggak, iya kopi. Nggak bisa tidur gitu loh. Ini kayaknya kayak butuh tukang urut gitu loh, gengs. Sakit banget. Tapi senang juga sih. Soalnya sayur bening dan sambal jambal rotinya juga laku, keripik ikan asinnya laku. Sampai di sini dulu, gengs, vlog kita kali ini. Thank you for watching. Mama. Thank you for watching. Really have. Bye. Bye. Sarangin. Mama, Mama. Oh, Louis juga duf 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 duf. Entschuldigung. Sorry. Bye. Alles aufgelöst. Meine Zeit. Still. Au, au.
bilang Sowi kura-kura. 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 Silkrut. Au. Awa. Bye. Bye, kocik. Bye, kocik katanya. Wow. Gimana Tia? Duf duf. Duf duf. Duf duf. Apa sih bisik-bisik? Pedas. Enak. Pedas dari mana sih? Mau makan sayur sama ikan asin doang. Lui. Sudah. Cuci tangan. Udah. Lewat situ. Lagi. Taruh piringnya ya. Ini. Oh. Lui mau cuci tela, mau cuci piringnya. Di mana sana? Ya, ayo, bikin. Cuci piring dong, geng. Kelakuan. Ini nggak mama biarin kayak gini lain. Nanti mama cuci beneran. Ya, udah bersih. Udah Lui cuci tangan. Lui cuci tangannya. Mulutnya. Mun. Oke, ayo biar buka bajunya biar ganti baju.